Tämä on Kamlesh. Hän on Dalit, kastijärjestelmän pohjasakkaa. Häntä pidetään saastaisena, koskettamattomana. Yläkastiset miehet työnsivät Kamleshin tuleen, koska hän rohkeni kävellä kylänraittia heidän talonsa ohi. Kamleshilla on 80% palovammat. छोकरा केम बाहर अंदर केम नहीं आता? पढ़ाई है नो आवे। तुम अंदर केम नहीं आता? अब पढ़ाई अब तू हरीजा हां पंजी मेरी पण तुम्हारे घरे आव्या लोको केम आवे खराब पण अंदर घરમાં નહીં બહાર તને કોણે કીધું એવું કે તમે અભડાઈ જાવ એમ? મને ખબર પડી ગઈ ના એટલે અભડશેટ છે ઈ જ મને નહીં ખબર અભડશેટ એટલે હું. Dalitien ihmisoikeuksia loukataan sulkemalla heidät yhteiskunnan ulkopuolelle. Heitä kidutetaan, raiskataan, pakotetaan orjuuteen ja murhataan. Kansainvälisen ihmisoikeuslain syrjinnän vastaiset periaatteet eivät toteudu heidän kohdallaan. അവര് വന്ന് പറഞ്ഞ് നിന്നെ നിന്റെ മക്കളെ കൂടെ ഇതിനകത്തിട്ട് പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് കത്തിക്കുമെന്ന് നോക്കും പിന്നെ കൊന്നു കുഴിച്ച് മൂടി കുളം തോണ്ടുവന്നു എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിനെ ആ കട്ടയിലോട്ട് ചേർത്ത് പിടിച്ച് വെച്ച് അമക്കി ഞെരുക്കി 2-3 പ്രാവശ്യം അങ്ങനെ ചെയ്തല്ല മരിച്ചു പോയത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര പെട്ടെന്നൊന്നും പറ്റത്തില്ലായിരുന്നു. Kastijärjestelmä syrjii 260 miljoonaa ihmistä maailmassa. Vaikka suurin osa daliteista, kastittomista, elää Etelä-Aasiassa, samanlaista syrjintää on myös maahanmuuttajayhteisöissä sekä Afrikassa, Japanissa ja Jemenissä. والله خدم ما لناش حكم قالوا الطم الخادع معلش قال الخادع ما معناش ولا خلينا احنا حاجه التنكه ذيك ب5 ريال نبيها باتريكات ونطلب طلبه نقري على انفسنا نبقوها لنا لا يدرسوا ولا يعملوا اي حاجه ولا والله العظيم ان احنا نقص قياع نقص غباب على حكم ربي سرحت سام من هذا المطر ضربني ومامو ما عقريناش نخبي لا خدام المغوطن احنا ما عاد يزهدوش لا بتنحرقنا ولا بتنمتنا. Kastiin tai sen ulkopuolelle synnytään, eikä kastiasemaansa voi muuttaa. Huono-onnisimmat syntyvät kastittomiksi. Heitä pidetään saastaisina ali-ihmisinä, joiden tulee palvella ylempiään. ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਿਬਾਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਪਰੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਚਾਹੇ ਨਰਸਾਂ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਾਕੂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਦੇਸਨ ਆ ਕਿਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਤਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੰਨੇ ਟੁੱਟੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਬਰਤਨ ਉਹ ਦੇਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਨਾ ਖਾਇਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬਰਤਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਣੇ ਨੇ ਕੂਲਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣ ਦੇਣਾ. Syrjintä estää daliteilta pääsyn vedenottopaikoille, terveydenhuoltoon, koulutukseen ja muihin peruspalveluihin. Dalitit jäävät jopa humanitaarista apua vaille. Kastittomuus määrää dalitit yhteiskunnan alhaisimpiin ja likaisimpiin töihin, kuten käsittelemään ihmisten ulosteita, lakaisemaan roskia ja velkaorjuuteen. Saastaisuutensa vuoksi dalitit eivät saa muita töitä ja joutuvat usein elämään äärimmäisessä köyhyydessä. Nämä intialaiset dalitmiehet joutuvat puhdistamaan kaupungin viemäreitä. Moni työntekijä kuolee hengittäessään myrkyllisiä kaasuja.
अच्छा, तो आपको पता है 2 बंदों की मौत हो गई है अभी? हाँ जी। ऐसे गिर के उसमें। हाँ जी। तो फिर भी आप ये काम कर रहे हैं? हाँ जी। पेट के लिए कर रही थी गंदा काम और बुरा लग रहा। Koulussa syrjintä rehottaa. Dalit-lapset joutuvat usein istumaan erossa muista oppilaista luokan perällä, eivätkä opettajat panosta heidän ohjauksiinsa. दीप्ति, आपकी यहाँ कहीं बच्चों के साथ खाने में भेदभाव होता है क्या? हाँ होता है, लाडो गिर में होता है ना, वहाँ अलग बैठाते बच्चों के लिए खाने। किस तरह से अलग बैठाते हैं? मतलब जैसे सारे शर्मा लोग एक साथ बैठते हैं ना, तो मतलब हमारे लोगों को अलग दे देते खाना. Dalit-lapsia rangaistaan väkivallalla ja he joutuvat tekemään erityisen alentavia taloustöitä, joita muut lapset eivät tee. ડોલ લઈને 2 જણ જઈ અને પછી 2 ડોલ નરેહી ભરીને આવવાનું અને વારી નાખવાનું સવારે પછી પાણી દે દેવાનું, જે ગંદુ હોય ને ફરી સાફ કરી નાખવાનું. Dalit-naiset kohtaavat kaksinkertaista syrjintää kastiasemansa ja sukupuolensa vuoksi. Intiassa ja Nepalissa dalitit ja heimokansat ovat seksikaupan uhreja. Kastiasema saattaa määrätä tyttären perimään äidin osan prostituoituna. Näin on nuoren Binitankin kohdalla, eikä hänellä kastittomuutensa vuoksi ole vaihtoehtoja. 14 वर्ष बच्चाले यो काम गर्ने हो त भन्नु न, अब बिहा अहिले त पर्ने मेरो हैन, अब बाध्य त्यसलाई खाना पुग्दैन लाउन पुग्दैन, के अरे आमै तिमी न पाल्छौ भने अब अघि मैले पाले, अब त ठुली बहिनी छोरीहरू आमै को छ पाल्ने भने फेरि जाम्ला भन्ने लाग्छ नि। खै अब धेरै पैसाहरू गरेर फेरि जाम जागिरी खाम भन्ने त लाग्छ, तर पढ्न जागिरी खान त्यस्तै मन लाग्छ. तर Jos dalitit yrittävät parantaa asemaansa, kastiin kuuluvat vastustavat sitä väkivallalla. Dalit-naisten kohdalla se voi tarkoittaa alastomuudella nöyryyttämistä, pahoinpitelyjä ja raiskauksia. नहीं छुए बच्चा को तो उनको मारपीट किया, राजपूत सब मारपीट किया, घसीट के मारा, पैर हाथ बांध दिया, आँख बांध दिया, मेरे साथ बलात्कार किया. पहले के दुख याद आता है तो हमको लगता है कि ये धरती तुम फाड़ जाओ, जो हम सेम जाएंगे, क्या करेंगे. Monissa Etelä-Aasian maissa on pyritty lainsäädännöllä estämään daliteihin kohdistuvat julmuudet ja rankaisemaan niihin syyllistyviä. Lakien täytäntöönpanoa kuitenkin valvotaan harvoin ja oikeutta hakevat dalitit jätetään usein huomiotta tai pahimmassa tapauksessa poliisit saattavat kiduttaa heitä. Näin tapahtui myös Biharin tapauksessa, jossa nuori dalit-nainen kuoli rakennustyöläisten ammuttua yli 50 laukausta kohti dalit-mielenosoittajia. Mielenosoittajat vastustivat maidensa laitonta haltuunottoa ja myyntiä kaupallisille rakentajille. जिसका हम लोगों ने जाकर विरोध किया, उसके विरोध करने के उपरांत ऐसा हुआ कि उन लोगों ने गोली चलाना शुरू कर दिया, जिस वजह से जो है कि 4 लोग घायल हो गए, 1 की जान चली गई. पुलिस की मौजूदगी में ही सारी कांड को अंजाम दिया गया है. इसमें पूरी तरह से पुलिस इन्वॉल्व है. 50-50 नाल राइफल जो है और पिस्टल लेके लोग खड़े हैं, पुलिस देख रहे हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं. बशर्ते उसे और कह रहे हैं कि आदेश देते हैं कि गोली चलाओ. ये हर्जन है, क्या कर लेगा, बाकी जो होगा हम समझ लेंगे. Taistellessaan muille itsestään selvien perusihmisoikeuksiensa puolesta dalit-naiset, lapset ja miehet vaarantavat usein henkensä. YK:lla on hallussaan satoja sivuja kastisyrjinnän dokumentointia. Euroopan parlamentti on hyväksynyt päätöslauselman, joka kehottaa EU:n instituutioita ja jäsenvaltioita toimimaan kastisyrjintää vastaan. Myös kansainväliset ihmisoikeusjärjestöt ovat toistuvasti korostaneet tämän maailmanlaajan ihmisoikeuskysymyksen suuruutta.
YK:n ihmisoikeusvaltuutettu on jo sitoutunut kastisyrjinnän vastaiseen toimintaan. Nyt on meidän vuoromme tarttua toimeen. I commit to end caste-based discrimination and untouchability.